درود هموطنان عزیز برادران. امیدوارم که خوب صحت سلامت باشین دوستان عزیزم. انا راستی سر یک مسئله بعضی چیزایی هست که ما نمیگیم شما دا میخواستم همه چیزا بگم. برای چی یک کشور یا نمیدونم یک دولت بگیم، یعنی سزاوار انقلاب میشود، انقلاب در سزاوار میشود و میخواهند تغییر بتن را. همین مسئله را براتون گفتنی بودم. ببینید دوستای عزیزم، عادی ترین مثال ها قطعی میگم براتون تا که برای شما فهمو باشه برای چی، یعنی این چیز میشه. برای چی یک خانه را میروان، این خانه را میروان برای چی؟ در حالت که در خانه موسر بسیار میشه. برای همو بگیم که چی میشه در دولت که موسر بسیار شید جزیر کشید و دو دولت بگیم که طلب انقلاب میکنه، یعنی دیگر باید او را نروی توزه نکنی، اون موسر را اوژه جزیر میشه، بو میکنه میره. همون مثل یک خونه اگر بگیریم یک دولت، خیلی موسر به حد زیاد میشه و میره. امروز در جامعه ما واقعا موسر زیاد شده است، واقعا میگم این چیزا. میگن که یک سیب پوشیدگی برش بدگی سیب هم میپوسانه، میگن که همون خیلی ما میبینیم روز تا روز از سخنهای بگیم مخالف ها باشه، از سخن حکومت باشه، از سخن یک عالم باشه، از سخن یک نمیدونم ستاره شناس باشه، ما میبینیم در جایی که جامعه کمتر تربیه بیه و آدم شوند، عموما جامعه آدمگری برآمده رفته ایستاده است. یعنی این همون میگن که یک سیب پوشیدگی برش بدگی را میپوسونه. انقلاب چیکار میکنه؟ انقلاب بیاره توزه میکنه. ببینید یک خونه را برویو موسر شو بگیری در یک کنج خونه بمونی، بایا بوی او از این خونه میره و بوی موسر نمیره. پلاس همچنونه که در جامعه که موسر زیاد شید او را توزه کده دور نپرتوی، اگر یعنی هم مثل هم موسر خونه هم بروی و انقلاب کنی و بیسته و همه جوش توزه آدم میشه و نه. ببینید یک چیزه، خر هیچ وقت آدم نمیشه، هیچ وقت آدم نمیشه. و از اون جمله او انسان هایی که مرزم شدگی هستن که مرزن و آدم نمیشه، من شما دا گارانتی میتونم آدم نمیشه. هیچ وقت ما هستم نیستم جالست رحمخری نمیدونم ای خیلی سوز میشه، ای خیلی خیلی ندانسته، این چیز نمیشه. یعنی که این را باید ای بحرش بگذاره. این گپ عموما باید نباشه. من شخصا بیام میگم بسم الله الرحمن الرحیم، این گپ نمیشه، موسر رفته میشه، پرتفته میشه، تمام توزه کرده میشه. برای چی؟ برای که اون موسر خواهی نخواهی 100 سلفم پیچانش که 100 گفتی همون گپو محکم که اون موسر از 100 پینهان که
اون مصر بوش همه برو یک روز نه یک روز بوی مصر میبره. یعنی که انقلاب معناش اینمی است که خونه جزیر شید رفتن در خونه است. تمام. بعضی های انقلاب تصور میکنن تنها یک امام علی را چپه کردن، امام علی نوعدالتی کرده ایستاده است. با خدا قسم از امام علی دیده این پارازیت مرضو خطرش زیادتر در این ملت است، در این سرزمین است. با خدا قسم میگم، با بسم الله الرحمن الرحیم قسم، از امام علی دیده اگر اینمی پارازیتو خطرش زیاد در ویرانشوی جامعه، پس رفتن جامعه، زندان شدن جوانو، ایره برآوردن ملت مفکورش بیرون بردن، اگر همین پارازیتا نباشه که چیزی میگیم بگیم. ولی که امام علی بخیر است، یا امام علی یک گفتی هم گپو در کیم گیجو همو خود بخیر. اگر اینمی پارازیتا نمی بودن امام علی شده نمیتونست، یعنی توی جره نمیامد. یعنی هر کاری کردن، چیکار کردن؟ اینمی پارازیتا کردن. برای همو دوستای عزیزم من اولم گفتگی بودم و حاضرم میگم، این در ملت دخل نداره، این در پارازیت دخل داره. من ای بحرشون میگذارم، من یکون گرم یورا ژیلت نمیکنم. وقتی ریوالیوت سرخ اگر نگاه کنیم، سفیدا و سرخا بودن. برای چی ستالین تونست یک SSSR بزرگ بسازه؟ یعنی که هم خیلی بزرگی باشه که یگان انسان در زندگیش غم نداشته باشه در همون زمان ده. بگه مکتب به پول باشه، مگازینو تمام همون بدن SSSR ده یک کپک گوگیر زیاد نروه، استاندارد بقبه هماره. در همون ستالین سوال دادگیان که همین سکرت اوسپخ در چی است؟ سکرت اوسپخ در چی است که همی کارا کردی؟ مثال هم که تو نیستی ده میره. من منظرات میخوام، زنگ تلفنی مهم بود، جواب نتیم نمیشد. ستالین گفته که سکرت اوسپخی تو در ظلم است. ستالین گفت که چه خیلی ما ظلم کردم، با کی ظلم کردم؟ تاسو خین آدما را سیلکه روی کردی، ایشا کشتی، ایشا قتل کردی، ایشا کار کردی. گفته در کجا دیدین که ما آدم کشتگیم؟ تاسو خین سیلکه روی کردی، گفته در کجا دیدی ما آدم سیلکه روی کردم؟ تاسو او کیا نگنی در سیلکه و کشتگی و کیا نو؟ ستالین گفت پارازیتو. обществои солим зиндагӣ дорад. Ягон проблема надорад аст. Ки проблема дорад? Любой ҷода бидро бира, чор тараф бӯй. И қадари бидагӣ миллиард халқҳои ё киян гуфтааст? Одам набошад. Шумо ҳеҷ вақт паразита ба одам ҳисоб накунед. ҳеҷ вақт паразита ба қатори одам ҳисоб накунед. Олямон рӯз ама гуфтам ки ин марразо, ин паразито ино барои пул очашон қатихов мераванд. Фарзанди падари хича мекишанд, акау дударша мекишанд. Ино намешаванд. Бояд мо ира контрол кунем. Инҷа мардум дар назар набуд, ин паразито дар назар. одамои мефаҳмидаги худаш мефаҳманд мегиранд. мо миллат гуфта гап задем, дар ҳолати баъд халқ гуфта, миллат гуфта гап задем. номша ки гирифтем мешавад. Агар номша нагирифтем, ин паразит, ин маразо гуфтем, значит нодамо. ино ҳамин ҷумлаҳое ки ҳастанд, ҷумлаҳое ҳастанд. ман яду таша камкам қафош следит кардам киян ё чиян. ба худо қасам мардикоран хичом, мардикор.
бечора марди кора позволят намекуна модараш даку як шароити хуб омода куна. Зиндагиш ҳамин қадар паст аст, аммо ӯ паразит аст. медонем барои чи? барои он ки ҳастанд ҷавоно зиёдан зиндагишон нохуб аст, кор карда наметонанд, дастатишон обеспечиват карда наметонанд, аммо ӯ медонанд ки мисол гирем против ҳокумат баромадаги ҷавоно прафанд, кор надоранд, саршон хам, коршона кардестанд, мегӯянд майли. Не ки паразит чи аст? паразита бишносен. паразит дар ҳолате ки худаш гашна бошад, ташна бошад, мурдаста бошаям ку паразит зидди миллати худаш меҷангад, зидди озодии миллат меҷангад. ба худо қасам бомж аст худаш, рӯзи дароз дар тикток медрояд, дар ҳолате ки бирава кор кунад, очаша бихӯрона, намедонам як кор кунад, рӯзи дароз дар тикток медрояд ку ҳақорат кардан, дашном кардан, нами душманӣ кардан, инами кораш бузӣ кардан. медонӣ намера ин ҳаме аст. иёро мегам паразит аст. ина жилет накунен ҳеҷ вақт. ин хел паразита, жилет накунен. и оянда надора. барои чи? барои он ки ин инсон хича жилет кардаги нест дар ҳаёташ. ин инсон қадри хича намедонад чи аст. барои ҳамо вақт соати шава, он вақт соат шава, ман гуфта истодам бисмиллоҳи раҳмони раҳим қати қасам, ман ягон паразита жилет намекунам. шумо ҳеҷ вақт паразита одам наге, ёра фикр накунед. ино харобгари ояндаи миллат ҳастанд. медонӣ намира? фикр мекунам ки мо намедонем ёра. Не, мо ҳама ёра ята далнёшо надорем киё ҳастанд. киё ҳастанд ино? роста хелке нороҳатш намекунем, фақат давом додан бигирам. ино фардо, ино ҳамоное буданд дар бари ҳоҷи мирзо ку гирья мекарданд дар мачту. ба худо ман далел дорам. одамеро ки имрӯз рақс мекуна, паразит аст, алкаш аст, меброя зидди бигем ман бачаҳо гап мезана, ҳамаро очаву хоҳар ҳақорат мекуна, мегарда. ман далелша дорам, видеоша дорам. дар бари ҳоҷи мирзо шиштак дар сараш тоқӣ дар мачити ҳоҷи мирзо улуҷак кашида гирья мекард. унамодао ман наворша дорам, суратша дорам, наворша дорам, ҳамаша дорам. то ҳоҷи мирзоро бурда дар гур тиқиданаку он ҳамунҷода шайтонӣ мекард, мешишт. ин паразит аст. ин любой ҷодаку хича меният мекунад. ози имрӯз ин тараф меният кард, фардо инқилоб мешава, бо ин тараф хичона алиш мекунад. ё хиёл мекунад ки мо алиш мекунем, намедонанд мора. просто гап дар сари аст ки мо худ мо намерем ҷомаамона алиш мекунем, мегӯем мо қадта будем, акайта будем, та будем, дуо када будем. не, ин иштибора накунем. барои чи? барои ки уже мо ҳаматона медонем кие, чие, чӣ кор мекунед, дар ки ҷоед, чӣ зиндагӣ доред, дар хонатон чӣ зиндагӣ доред. ба худо қасам баъзеотона ото чотон айт шумо безоред, ай шумо бори фарзанд безоред. фақат ки ҳам видео карда намегада, аммо ки ҳам хел ман безорам айту гуфта айт бори фарзанд. фаҳмидем муҳтарам паразито? барои ҳамо дӯстои азизам ман ростша мегӯм. ман ба бисмилло мегӯм ки ман ягон паразита жилет намекунам. ягон паразит жилет намешавад. аз эмомалӣ дида ин паразитҳоро хатараш зиёд аст дар Тоҷикистон, дар ҷомеаи инсонии мо зиёд аст. барои ҳамо кӯшиш кунед аз ин паразитҳо худотонро дур бигиред. гем оянда хуб мешавад. мегӯм ку хона ки ҷазир шид, ӯ хонаро бояд бурӯй, маҷбурӣ бурӯй. ҷомеа ки ҷазир шид, маҷбури уҷаро инқилоб кунӣ. баъд аз кардани инқилоб, медонӣ на,
мусора чӣ кор кардан дар кор мешавад? Мусора ё месӯзонӣ чакдонда партофта, ё ки мебарӣ гурӯш мекунӣ дар таи хок ягон ҷой чиқир кандаге дорена, хеле мусор мепартоем ку чиқир кандаге мепартоем, болошта хок мепартоем ки буш набурояд. Айнан ин паразитҳои мусорҳои ҷомеа бигем мисли ҳамун мусори хона мерӯемаш, мепартоем, болошта хок мепартоем ки буш набурояд. Зинда бош ҳамватанам, падилички.